Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah bagus. Dari Baik, mana? saya dari Bandung. Bandung, Jawa Barat? Iya. Masya Allah, bagus. Sama-sama. Kok bisa bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Subhan Danes. Kali ini masih di seputaran Mahmud Said ya. Kita akan keliling-keliling melihat yang jualan pakaian dan ada yang jualan mainan, pakaian bayi dan toko emas. Mari kita lihat saja. Namun sebelumnya saya menyapa dulu para penonton yang selalu mengikuti video saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian digampangkan rezekinya, dimudahkan nasibnya, bisa cepat menginjakkan kaki ke Tanah Suci Mekah Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan tidak lupa kita juga doakan untuk teman-teman kita yang sedang ditimpa musibah sakit, semoga cepat diangkat musibah sakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Mari kita ikuti videonya. Mumpung sepi. Assalamualaikum Mr. Talib كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. محمد كيف حالك؟ ما شاء الله. لحال مرة ثانية على اليوتيوب. الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله خير. Nah, ini toko emas yang ada di Pasar Mahmud Said, insya Allah. Dengan Mr. Talib nih, masya Allah. Tuh, seperti ini mas yang ada di Arab Saudi ya, yang ada di Jeddah. Nah, sini ini pejangannya nih, insya Allah. Ada income ya? Ada income ya? Berapa? Sekarang harganya 210 yang 200 ya. Oke, kita 200 ya, sudah beres di sini. Muhammad syukran. Ya lah kalau terus bersama kita. Terus syukran ya, wassalam. Assalamualaikum. Welcome. Fadal تكلم. Welcome to مركز شهد. مركز شهد هذا. الوسام ذهب مجوهرات. Ini tempat tokonya. Johrat Al-Wasam ya. Dhahab al-Majawharat masyaallah. Yes. كيف اليوم جمون قليل؟ الحمد لله نسوق الحمد لله. الحمد لله. ايش اسمك يعني؟ أحمد المطري. هذا أخي أخي. حلمي من الجنوب العربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزاك الله خير. بعدين تفضل تكلم ممكن في جبون هنا يلا تفضل. رحب بالزبائن الكرام. ايه أوهرة الوسام ايوه وأسعار طيبة إن شاء الله. ما شاء الله. وما راح نقصر معكم. الكم يعني السعر اليوم؟ اليوم من 210 215. ما شاء الله ما شاء الله. سعر الجرام الواحد. طيب ان شاء الله ان شاء الله كثير جابون ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ini tempatnya نعم. Johrat Al-Wasam. الوسام. ايوه أوهرة الوسام. ايوه أسعار طيبة بإذن الله. طيب ini tempatnya jangan lupa nih kesian. هذا الأخ. ما شاء الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah bagus. Dari Baik, mana? saya dari Bandung. Bandung, Jawa Barat? Iya. Masya Allah, bagus. Sama-sama. Kok bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia kenapa? Iya, Baswiya. راحت لسه ولا لسه؟ لسه فضل اهلا وسهلا. نسيت لا أول أنا أول أتكلم الحين نسيت. فضل تزور على اندونيسيا فضل. Jujur Indonesia. Apa mau mas? Coba lihat bisa orang di sini. iya nanti kalau ada yang lihat, kalau ada penonton
Al-Mutafarrijun pun insyaallah haji ya insyaallah. Markas Al-Wasam lidhab baca dikasih hadiah. Katanya yang datang ke sini dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya apa? Kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Taib syukran. Jazakallahu khair wa taqabbal. Taib syukran. Nanti saat ini saya bagian. YouTube ada. Iya iya nanti. Badi لما خلص دخلته انا عليك خبر ان شاء الله. اوكي. طيب. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ والله طيب. ايش اسمك وين؟ محمد علي. احمد علي يعني. عماد علي. احمد علي من السعوديه. ايه. ايه ما شاء الله. كيف حالك انت؟ طيب الله يخليك. انت شغل من اي محل؟ محل بعشن. اوه والبصل طيب شكرا. اجرك مصر. اندونيسيا الحمد لله تواني اندونيسيا. صور الحين. دحين بدين دخل يوتيوب ان شاء الله. ما شاء الله. بدين دخل يوتيوب ان شاء الله. حياكم الله في سوق المسلمين. هذاك مسار طيب. اهلا وسهلا مرحبا. Syukran ya Om, syukran. Terima kasih. Sama-sama. Iyalah itulah keseruan ya pada sopan-sopan pada ramah-ramah. Iya, mereka ramah banget ya. Welcome banget. Jadi kita datang ke sini itu disambut dengan baik. Malahan banyak yang sudah bisa bahasa Indonesia juga. Dan itulah. Hah? So ya. Ini adalah tempat pakaian perempuan ya. Aduh, tuh banyak. Merek Gucci. Gucci naik, Adidas, Masya Allah. Celana juga ya, kaos-kaos. Ini di Pasar Mahmud Said banyak banget nih yang dikasih merek naik, Puma, Fila, banyak ya. Dan ada juga ini apa nih? Ini daleman, aduh saya nggak tega nyebutnya apa ya. Masya Allah. Silahkan datang ke Pasar Mahmud Said, berbelanja di sini banyak berbagai macam barang. Ada juga toko emas, ada juga tukang jahit di sini. Ayo tuh. Enggak cuma lihat aja. Enggak cuma lihat aja. 25 katanya. Enggak, Syukuran ya, Mu, thank you. Thank you. Thank you. Sini. Sini. Ini kita keluar di pintu 3 ya. Thank you, Mu. Thank you. Ada hari mana? Oke, gitu aja. Gitu aja videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian bagi yang mau belanja di Pasar Mahmud Said silakan datang ke Pasar Mahmud Said.